cái này MMA fans thì cho nên cũng ngã tệ mèo Conor McGregor ron comeback hun cần ngã cả ron comeback à anh lom khóc mày mà rồi chú second sum rục bắt con hoa game tị to pa nia ai liam anh apoi khop mai hi eng tiếng lo in liam ringot nge training lai zong zong le ai in warm up lai pon pet pop pop thei tho ama ro chu ron flying kick pay full for ron in liam ringot mai enge chan tak ti te hi he video hianin le hemi fight be bo ma kai noi Jake Paul ten lo troll bok Dana White dina enge soidu ti ang chi velte Max Holloway te engkim kan ri kanga kan soi zaw ma in hi sil ka du chewa chu zo stream Android mobile application hi Mizo tanga movie en na changkang tak mai ania Mizoram ma chuanin pay-per-view le subscription platform khata in kop ma sabber ania Mizo tanga le lin sa movie chi sang ke drama Bollywood Hollywood serial engkim en theya tuna phei chuanin hei movie hmunom tak durandhar hi awan le tu en turin oma one pay hi chu a free na en theya ni a one pay chu free na en thei kha a tha khop mai ani Google Play Store chen download theya tin kan subscribe na man mil zelin account te po hi en share thei ani Android Smart TV a hezo stream app man thei bok so wang chuanin lo download veula hemi app kal tang nge hianin Mizo tong le lin sa movie hmunom tak in lo en ve theu donia ole kan react nang ma sabera chuanin hei hi Conor McGregor pet pop mai hei hi in warm up lai ani hei in warm up lai fight an tran mai in warm up lai hi engki ma pa nga effect pet na lutuk mo ding chat mai engma har sat na ani om shriat ani lo shim na ti omang po engma shriat ani lo shim hemin warm up lai hian mo ai fit zak fight mu nom lutuk han lo base yani ma ro chu engma kha base yang khanin a thleng talawa apoi khop mai ni in warm up lai chonin a hrisel tha chuan ama hi mo tunma kha chonin hei trong sual ve na sa china mo isu te kha a musit zong lek te khanin a trong chuaka kha wang te po khanin a chunga hian he tiang thil hi a thing hei ti mela do not fight ni lo amaro chu a downfall la mo ro pui lutuk atang he ti aron tlak chiat na kum nga lai me an chol kha pathian musida asoi chi kha wang khanin pathian he ting he chunga thlen tir ani ti kha soi om ani amaro chu chuna piang thar to mi zo na piang thar ti gan threto ti chuna kan riek zelang hei hi ni aron thlok phei fu do ni thlok phei fuwa atlungal ta hian mo a ke khanin hei pressure kha adong thei to lo a ti thei to lo chuan an pet lenga hi tlule ngal top a ke khanin atak sari na kha angat ngam to lo shim McGregor hian mo zoom de usep Max Holloway hian ti chona thole ti khian ta ha Max Holloway po khanin referee bula khanin ake hi tian ati zeu haim hem anga ya thabik lo ni Max Holloway po hi mo ki tian ati le hi rem kha khania referee po khen en uluk khop mai ni match mu nom lutuk kan okay a thei to lo a om je chu atak sari na kha ake dinglam akhu phianin azo to lo shim ta tak hianin ACL nge meniscus tear poimo lo to khami kha kan riek phei zelang ti chuanin hei hi fight ti top nu nia he a ngat thei lo shim atak sari na hemo khu ba hian ti hianin ake abaya awi ngotang athina rim bokang ama himo a poilo to gani khi ti hianin khita atruma khi ake khi he externally rotated hetia pa ngai om tur he ti zong henin a chuaka a taksa hi tiana on le de usia a position hi a awkward lutu gani ti zoni do le kan en le halang he a chak lo nu ne ala na lutu gani la na lutu zoni makati de su a hairstyle la he ti ngaron mohok de hi a makati press conference na hanin nal de smart de khanin aron te ti zoni he by pay char mai ani ake hanang hat ngam lo shim atak sarina ke hat ngam lo shim adole kan en le halang hei po hi ron bai phei na sakhap mai ati der lo ti achiang ani fence tam tak chuanin cage atanga an ron chuaka khatianga Max Holloway na Conor McGregor hi choi moya phu ani hi match ti to pa duwa ti match ti top ka duwa ma se Conor zo khianin continue wang ati zela ke phei sonia ti rang hanin ti top to mela tin referee ka tiang zo khanin Max Holloway zo tong chua khela ni mo Conor McGregor kha angai tu ve khom amaro chu McGregor hanin thei top chua duwa amaro chu a thei ta lo ni ma se mo McGregor hianin lo hnem khop
mai cái sách số lâu nỉ cho nên hemi second som ruk pakwa ron in lan zeu chu hemi awang hian in 30 million US dollars ve chu hlo mai lo mo tro khami kha report ina atar lan da na ni ti cho nên ama McGregor nge hi ting hian ron chon chua aron tong chuak ta a my head gasket is gone destroyed aron ta ni head gasket hi mishing taksa tisrol emo hatiang organ part mishing body part soina ni lo shim shima amaro chu gasket hi meniscus ti soina ani telbokani khupa meniscus tear a omani chuan hei entira take dinglama hianin tong thu chelo meniscus tear lo nei taila chu ka ke dinglama hianin ka taksari nai nga tumila anna zokanga azoi vekang engma nga thailo mo khatiang ang kha anita ani ACL tear poni lem lo ACL tear hi min an ring veka amaro choi McGregor nge hi tiang hianin ama heron tong chuak ta fight a ma khan engma inhliam ka nei lo rim ke ma hian ka pe da mo ka zuang theya te khan e camp le backstage ka in warm up lai zong po khanin engma inhliam na ka nei lo this came out of nowhere ranti atira flying kick wang vek a flying kick zo a tum le mo khami a awkward lutuk a landing awkward lutuk khata tang vek khana ron chuaka I am beyond dark here I can only describe it as hell ati thu McGregor hian in ron soi chiang le ani a in hliam ti kha a chiang ta ti zonin aron comeback le thengem Max Holloway phe zonin kan in tum non le angai fans te andu kan pe ka ngai ti zo khani ron tong chuaka mi then kha zonin Max Holloway chu all some taka paisa lo chu atum le ni mo ten ron te ama ro chu McGregor hi aron comeback le thengem ti hi ka ngai to ni kum som thum pasari ani to tu na hian aron comeback thei hi chu karing to cha lawa an han recover chung te nen kum tharu ka tanga kum khat ve le mo chung han duanga chuan ain lak fit chung zong zong nen kum som thum pare thum kwa zeblo chonin a career hi a top chodon nai to ni na langa ni aril ru chuani na latin lutuk alangam lutuk atak sai na tlin to thot lo ani McGregor hi mo a chan chu zu kha lo in vena sa emalom zeb lo chuan ti chuan in reporter te na an zo na po kha an ro khop i hetianga i hosak na te ilar na te heng hi chuan in apot cheve deu che ati mual phawina ti ming cheve deu che apot thla deu che ti ro ti khanin reporter khanin zot pop maya McGregor la confident tuk adi khop mai nia kalar na te aming that na te ka khanin min lo ti chapo lu tuka poisa ka nga na te khan ti ha pom mak mai ni McGregor chon mo a pom mak ka ro pui lu tuk khatianga apom nu a page on in hey a Instagram page a hianin Jesus is king ati to ni ro pui lu tuka ni mani a po hey traditional Latin Mahse tu te emoni biakina lova aten ani lova in khom ti na ani chu mo atira iswa soichea pathian ang tluk ka ni isoi ka thian tha lom God's recognize God's khatiang ang zong dewa isua te alo soi chiat na kha tuna sonin amang hian hetiang hianin Jesus is king aron tia Max Holloway point McGregor tun tumami hi chutlemin dang lam to apiang thar isua nei to ti ka se thei tiang zong khanin Max Holloway po khanin aron soi heng he ani so wang sonin aron bon chho khop mai Conor McGregor hi mo amaro churon che chezeu alar na te a hausak na te zu te le isua ngai san lo na ron musit na khang zong khanin a ti cheta de veka chum hin ron comeback ka tuma heti hen thila om le amaro chu a poimo obera zonin isua nei to a hei hi a poimo khop mai mo Jesus is king ron ti theingat hei a poimo ti chuanin anu za thak lampang han riek lokila mo hei hi Jake Paul ani Jake Paul chu kan ria mo Conor McGregor ron troll do ni anh po cho ni se ron troll về khóc Jake Paul hiền mo muốn nằm đắng tài về rim thì chuan hey Dana White hiền in asoy này expecting at least a one round war or who knew what Conor was capable of as far as cardio or whatever else after a 5-year layoff and kum nga chola ni McGregor hi mo so ma chonin Dana White po hian zeb lo chon base lo ni sang lu tu big lo ni na langa round khat te chu
na sa taka an in be ka lo be se ve a ati ve thawani de na hoi po hian McGregor hi kum kan huaron comeback a enge attack sa condition enge fitness a shia da chak om khop mai ti po ati ve thawni a comment a hian mo amaro chu be se kha lo nei sang big vak lo ti kha frank deu chuanin a hriat thei ani khami kha nia kha nia ril ru hi chuanin lo latin khop mai a amaro chu taksa ero kha chu ha ro ha chuanin a thlin to lo ani Conor McGregor ron comeback pui don te reng nen ron chak phei se chu mo wow wani mai wow amaro chu aron in hliam hlawh maya ama nge in meniscus tear ani ti ron confirm to boka poi khop mai be se nei sa te lu ne ni sa na England le Norway te nia chuan Argentina le Switzerland te nia chuanin hemi te hi om boka UFC te hi program kha tai khop maya tokin si chho phei kha chu amaro chu be se lo takin UFC lama te hen thil theng ta import ni se McGregor hi chu tuna aron chaklo po hi anin a legacy hi chu a khoi boi to don lo MMA hi hemi mixed martial arts UFC hemi hi chu aron thak thleng hlok ani aron thak thleng hlok tuna te po hi ron comeback ka poisa ron hlawh chuak nem le ber mo ha kha thiam em so thak thleng hlok ani apui abon ti zong kha han riek an han soi zau thei ani video la em hule theu don ne